Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Madama pa lang ang makirangrangat na Ruben kan Lindon. Mapaltugan ko man ni Ruben, idiinsangga ni Lindon ti Bagina. Napuntaan ni Lindon, ket dagos nga inarayat ti kabsat na. Madandanagan nila kaignas, gapudadinan makita dagiti kakaanakan na iti pagrarangatan da. Iti sabali abangir. Sabali ti agparparik na kanisinay, idi makita na dagiti dua nga agila. Anang biso iti rabaw ti pansyon day di agila. Nakarik na daytoy, iti nakaro apang nagdanag. Kabayatan na, mapukpukawen, tinamnama da Ruben, Ken Lindon. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Ayop tayo ta, Fortesa! Patay kayo! Dito naglambangan nyo! Siya ka mismo timang patay kada kayo! Kunak no kanimbusanan tan Manong Lindon. Kelat nga da nagpaputok iti saan unay nga dayo. Yang kalignas ti karangrangat da Mr. Fortesa. Naglambang matadagos da Mr. Fortesa iti saan unay nga dayo. Kasano nga ta matulungak niyang kalignas. Saan ka basta makapagtinay. Gaputawanan ti bala ti pagtuko. Umay ka, Manong Lindon. Ika gumanta ti aglibas. Manong Lindon. Manong! Diyos ko, apay asan mo nga garaw ni Manong Lindon. Natay sa natin. Manong Lindon! Manong! Lindong! Ruben! Kamagong! Ipalaw tanatagos dito ni Lindon! Agyaman nak, si Bibiyag pa'y gayam ti kabsat ko. Naibusan kami ti bala ang kan Pangulo Baltasar. Sige, Ruben. Alaam dagito'y abala. Kat ipanaw min dito ni Lindon. Delikadon ti sasadan na. Impanawad ang kalignas kan Pangulo Baltasar ni Manong Lindon. Agsagana ita kanyak ni Mr. Fortesa. At dadalang aglamlamang itisan unang adayo. Umdasan ti balang adda ita kanyak. Diyak mapakawan tiyawanan pain. Agparang ka, Fortesa! Bayadam itinangina ti inaramid mo iti kabsat ko! Patayin ka! Ayop ka! Agpukaw ka! Aginggat kay kayat mo, Ruben! Matayan ti kabsat mo! Ubing! Agsagana kayo! Desperadon day ta, Ruben. Dinalaan mo dar aramidon na kapoy tinapasamak kinilindon. Agsipot kayo anembag. Nagsardangan niyag pukpukaw tawan ang bain. Amangan no agdalangit ang tulong. Ha! Kunakon kat! Talo at tagos tinatay ang buyot ko. Nasigdat at talaga day tao. Tejay, nakita kong tawan ang bain. Dahito iti parakin ka! Diyak na puntaan. Agwawaras kayo! At talangit ang lawlaw tayo dyan, Ruben! Oops! Nagano ti mang pagpagtog kanya. Awanon ti sa bali ang pagtarayan ni Fortesa. Inuta kon apatayin na iti buyot na. Yoday chay, at naman na napunta ka. Panagunak, basit lang ang nagiti kakadwana. Nakita ka nagtara itisan unay nga adayo ni Fortesa. Surutan ka! Buisit! Basitan tinabati ka na kiti kakadwak. Mabilbilangan na kiti buyot ko. Ikagumatag taray. Tapno din ang makamatan ni Ruben. Nagpaputok na rin. Kat napaltugan na kiti sumursurot kanyak abuyot ko. Delikadon na ito'y. Iparpartak ko ba'y tagtaray! Manmanulangan dagiti buyot ni Fortesa. Kamatan kayo ti sa dito manapapanan nyo. Nalaka kay laparmakan. Dayjay, agturungdan iti kakikaiban. Diyak ti palubos ang makalibas kayo. Pakamatan kayo ti bala! Napunta akman ang tinaduma buyot ni Fortesa. Sige, tumaray kayo lang. Tumaray ka lang, Fortesa. Taitikan ito ang makamatan ka. Delikado kan kanyak. Nabandog ako na. Kat awan mo na tinagbati ka na kiti kakadwak. Agbaybay sa akon. Sa tinukatante ayan ni Ruben. Delikado akon. Diyak mo na nasiputan no sa tinutayan na.
Oh, nagado a pulis kan soldado ti adday taglawlaw. Nagado tinatiliw abuyot ni Hani. Nagsardeng matan ti pinaltog. Anya ti aramidag. Ang mga numakita dito'y naglamangag. Dagiti alahas kan kwartak. Naskan amay panaw ko dito'y tapno. Makitak dito'y tawa dagiti pulis ngagturong dito'y naglamangag. Ay mapanak itinatalgad alukar. Tapno santak amatiliw dagiti pulis. Ante Ansing, manang salya. Nagsardang kanon ti pinaltog ije kabangibang nga ili. Sigon iti damag. Ay, nangag kumutday tay ti radyo itay, Diana. Ay, nakabutbutangan ti mapaspasamak iti dayjay nga ili. Wan nga rod manang Ansing. Saan pa'y analawag? No asino dagiti nakarangat dagiti soldado ken pulis iti dayjay a lugar. Ituloy tayo ti agbuya iti damdamag iti TV. Manang salya. Ante Ansing. O sige, Diana. Sa tinon ti ayan ni Ruben. Delikadong ti kastoy sa saad kita. Awanen dagiti buyot ko amang salaknib kanyak. Nagulim kang taglawlaw. Diyak mo, gusa tinon ti mapanak. Aglipas sakitin. Napuntahan ti sakak. Diyak magagaraw. Umasidagan ni Ruben, ditayan ko. Ayaw ka, Fortesa. Kamaw dyan na. Nagsangot ang matlangan. Ruben, pag-aasim. Tilag patayan. Baglagak. Itid ko amin kan kakinabaknang ko. Basta tilag patayan. Diyak ka sa pulang ti kinabaknang mo, Fortesa. Tibiyag mo ti ka sa pulak. Pinaltugam manantisagak. Parigatan ka! Pinatay mo dagiti dadakkel mi. Tinadal mo tibiyag ti pamilya mi. Ruben, agpapakahasyak. Dilag patayan. Diyak kaya't timatay. Agpanunod ka na imbag. Agbiag ka kaslaari. Nupat gamti kayat ko mapasamag. Anya, Basta di nagpatayan, Ruben. ulitak nga ibaga, Fortesa. Diyan ka sa pulan ti kinabaknang mo! Pinaltugam ni Manong Lindon. Iswa parigatan ka! Urang pa'y day tamarik na Mr. Fortesa. Ininutan ka patayin! Uston, Ruben. Luar arigan. Urang pa'y apagbayad mo tibiyag mo. Rignaan ti sakit ti mapaltugan. Pinaltugan manan. Dagiti ibag. Jakon may garaw. Parigat kay Tan Fortesa. Aggibusan ti kinadakas mo. Adipon na kami sa tanas. Fortesa! Apay, dayta granada. Ruben. Agnganga ka, Fortesa. Nga! Saan? Di mo isubukan niya ti granada, Ruben. Agnganga ka kunaka. Awan mo't langin maaramida. Gaputan na paltugon dagiti imom. Aday ka, nakasubon kan ka ti granada. Ikatapon ti pin. Ang naawarami na agyak ni Kastoy! Sumaklangkan ka ni Satanas, Fortesa! Ditakan! Di na kapalawan!
Ruben! Diga! Arawam! Natalgad akon dito'y naglamangag. Saan dak abasta makita dagiti soldado kan pulis asimrag itay dito'y balay. Kapak anay magtibag ko ang naglaon iti kinabaknang. Ayan nga tan ni Hani. Nakalibas nga tan. Nalpasan ti pinaltog dito'y hideout. Natiliwan dagiti dumaabuyot ni Hani. Anyamatan ni Hani. Binaybayan na kun dito'y ngagmaymaysa. Sapay mapan kami pa ijay Amerika. Naglukat tiri daw. Saan? Dinaktiliwan! Pangasyo! Awan basol ko ditoy! Awan! Ang kalignas, Pangulo Baltasar, kumusta ni Manong Lindon? Intarayon dagiti kakadwa tayo iti ospital, Ruben. Agyamanak, sapay la kumanta malasatan ni Manong Lindon ti paggad. Ikararag tayo, ang malasatan na ti patay. Kumusta, Ruben? Naparmak mo ka din ni Fortesa? Natayan ti Pangulo dagiti sindikato, Angkal. Nasaya at matnukas ta, Ruben. Nagpulumot laang ti awanan bain a Fortesa. Awanan ti riribok iti daytoy a probinsya. Sige, taibagak kada Baltasar. Taamin a paltog, kat isuko tayo kadagiti otoridad. Taday ta tinagsaritaan mi itay, iti combat leader dagiti soldado. Uwan, Angkal. Umahin dagiti soldado iti ayan tayo. Amin nga igam, kat isuko tayo kadakwada. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Manong Kamagong. Talagaran tami ti may dito'y hideout ni Mr. Fortesa. Nakaawat kami ngamin iti impormasyon nga daidultulin ni Mr. Fortesa ng armas. Iswada kami a soldado ti nagresponde. Kastagayam, Colonel. Wen, Manong Kamagong. Mismo ati hepe ti pulisya tinagkid daw iti tulong ko na kami. Tapno parmakan mi ti grupo ni Fortesa. Anya? Kinsan laday ta tinakagtengka na kami a report. At dapat na-recover na ti pulis a laboratorio ti Shabu ni Mr. Fortesa. Colonel. Idinamuak a grupong ti kadwami a makirangrangat. Binilin ko na imbag dagiti tattao. Asaan da kayo kabusor? Colonel. Amamuka, Manong Kamagong. Nagbalin ka mo't ide ako manding officer ko. Ano tinaisurong kanyak? Ita, may saak mo nga opisyal ti armada. Colonel. Kadagiti na isuko nga igam kada kami. Ipan may iti laboratorio ti armada. Kat naskan ama inventory. Na kami ti makam mo. Agyaman aklaunay ka na kayo, Colonel. Gaputan na awatan yu ti sitwasyon mi. Nadalos tinagan mo iti armada, Manong Kamagong. Awan na pulos ti pakasarsaritaan. No may papanbat iti tribo ni Pangulo Baltasar. Awan ti sungsung-batan tayo tilintag. Ada programa ti gobyerno para kadakwada. Nang runa, ket insuko da dagiti igam da. Nakapanawan dagiti soldado ang kalignas. Imot na dagiti igam nga insuko tayo kadakwada. Uwan, Ruben. Nagbaligi tayo, iti daytoy alaban. Ruben? Tata Ignas? Epe? Ruben, awan ti rumba nga pagdanagan. Saan ka nga restaurant? Amo kong damin. Anya? Siyak ti may sa ating mulong anak kirangat iti hideout ni Mr. Fortesa. Ado tinaalam ng ebidensya kontra kan kuana. Hepe. Nakikoordinate kadagiti soldado. Tapno parmakan mi ti grupo ni Fortesa.
Masakupan pala ti area of responsibility mi daytoy lugar. Hepe. Nasarakan dagiti kakadwak ti bangkay ni Mr. Fortesa. Ket awanen ti sirserbi ti bagina. Ha? Umdasin dagiti ebidensya na recover mi. Kontra ka dagiti daddo mapaya sindikato. Aga konsabos ni Mr. Fortesa. Hepe, Sa maysa, natili mimutan ni Doña Dolores. Anya? Isa tagsirbing star witness. Itiriribok ang napasama kita. Diyos ko. Ni mama tinatiliw dagiti pulis. Sigon iti mabuya iti TV. Manang salya. Anti Ansing. Iso nga ang paiso, senyorita. Ay, sa wakas, natiliw mo't lang ang dawanan ba na Dolores. Nalpasan ti gubat. Kartingan tayo ti mapan ije presinto. Manang salya. Anti Ansing. Kayat ko ang makasarita ni mama. Ruben, nakapanawon dagiti daddo makakatuan. Wen, Hepe. Pasensya ka na. No addaman saan anasayahat nga naramid ko kada kayo kinilindon. Lipatan mo dayjay. Hepe. Ken tulungan ka. Ha? Tapno madalosan tinagan mo iti pulisya. Nakasaritak maten ni Onyol asigod abuyot ni Mr. Fortesa. Imbaga namin kanyak ti may papan iti grupo ni Mr. Fortesa. Ha? Ken may samot ni Onyol ngagtestigo iti korte. Ngawan ti basulyo iti lintag. Biktima kayo lang iti kinadakas ni Mr. Fortesa. Ket agyaman kami mo't kada kayo. Gaputan na parmukan ti leader dagiti sindikato. Kastamot din anatiliw dagiti daddo mapay abuyot ni Mr. Fortesa. Umdason day tang ebidensya. Tapno awan ti sungsung-batan nyo itilintag. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwayan na dinggan, ti dwalangin na paset, ti nobela tayo ang napaulwan. Tugot! Ti napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.